Dostlar selam. Biz bugün Labubu'nun uyuna varamiz. Dostlar biz chiqdik. Hozir biz Labubu'nun uyuna varamiz. Yurtimizda bo'linglar, Turkiyamizda layqasinglar. Sizga yurishimiz kerak. Ya dostlar. Ya dostlar. Неше күннен бері бізді Лабубу күтіп жатыр екен. Соның үйіне барамыз достар. Аяғына дейін көріңдер. Бомба видео қойын деп тұр мынау. Қазір көреміз үй қандай екен. Бізді қонаққа шақырып жатыр. Sizga chaqiradi dostlar. Sizlar үшін baradi. So'shin Turkiyamizda bizga like bosinglar. Al dostlar, biz keldik. Qayda deb o'ylaysizlar? Astana, торговый дом Astanaga keldik. Adres bo'yicha. Docha. Adresni ko'rsatish точно o'si adres ekan. Labubu bizni kutib o'tir degan umiddamiz. Voy bo'lsa, mine 14-mikrorayon, tengiz jag'i, Kaspiy tengizi. Adres 14-mikrorayon, Astana. O'zi aytib xatmen kelib turibmiz Labubu. Al biz qalay kiramiz? O'sining podvali ya. Ketdik onda. Al qayda kelding, Aylin? Adres bo'yicha keldik a. Biz qayda boramiz? Podvalga boramiz ya. Qo'rqinchlimi ekan? Әлі bizni kuchli kutib oladimi ekan ya? Ko'ramiz hozir. Al do'stlar, biz kutib o'tiramiz әлі. Bir shetdan qo'rqinchli bo'lib tur. Do'stlar, bizga kirib like bosib ketdingizlar. Tamamız yedik-da chiqib ketdik. Kechki tamam. Dostlar, biz qaranglar. Labubuning do'stini topdik. Qaranglar. Qo'rqinchli. Biz bana kelib turib. Barak. Baramizmi? Ya barak. Baramizmi, Aylin? Do'stlar, o'sinday emas, onda ne? Qaranglar, Labubuning do'stining suratga tushib жатыр. Podvalga boramiz o'da. Borib turgan jo'qsingda? Jur deydi bizga. Qaranglar. Bizga jur deyapti. Qaranglar. Labubu jiberdimi sizda? Labubu jiberdi deydi. Mening qizlarim kulib turib o'zcha. Chirinjar. Chir. Dostlar, mаған juda qo'rqinchli bo'yin deb жатыр. Qizlar. Ana. Podval deydi. Al ko'raylik. Labubuning uyi. Mine do'stlar, qaranglar, podval. Barakallah. Do'stlar, bizga жазылып, подписаться etib o'tiringlar.
қара. Сол ма? Ана біз осы тыста жерді қалған. Онда өз жер болып тұр ғой, иә? Достар, қараңдаршы, оказывается, бізде Омстраханың кім шықты мына жерден? Точа, кім бұл? Мына жерде біздің лабубуымыз отыр ғой, қарашы. Мына қара, бізді алдап шақырған екен ғой, иә? Достар. Екінші лабубудың отырсын қарандар. Міне, бізді алдап шақырған екен ғой бұлар бізді. Сонда лабубулардың үйі осы болғаны ма? Осы ма лабубудың үйі? Қарандар, достар. Біз қайда келдік? Достар, жүріп келіңдер дейді. Қайда келіп тұр? Мына қараңдаршы. Қараңдар. Қандай жерде тұрады лабубу? Біздің үшінші лабубуымыз қайда? Соны іздеп барғымыз керек еді бізге. Біздің лабубуымыз отыр мына жерде. Bizim lafı oldu. Gözlerinin arkaya kire olmayı korkam arkaya girdi. Çok kire olmayı arkaya. İsteyim. Бізді алдап шақырған екен өзінің үйіне. Ай, қорқып тұрмын. Жоқ, достар. Мына жерде кімдер? Мен мамам қайда? Мен мамамды алып кеткен ба не? Айын қорқатсың. Мама қайда? Очкимен кепкісі жатыр. Мен мамам қайда? Қайда мама? Алып кеткен ба не мама? Достар, көмектесіңдерші.